ti Masakbayan. Dala daw kamot asimangput idirabi anak ko. Nagado ngamin ti guest medical man nanang. Nagado ti nag-check-in iso nag-overtime kami. Ay, kasta aya. Wan nanang, naimbagarot tada ni Rio akad kadwa nga agawid no kasta marabyanak. Ay, naimbaga, taagpada kayo iti pagtrab-trabahuan. Inrantami at talaga nanang. Amo yung matasipod idagad-adal kami pailaan, ag best friend kamin. Dasaya at mat nga may jebayan agayem mo. Nagagat pa ay. Kasano asaan nga agagat, kat isumot latinam namaan ti pamilya na nanang. Ay sana bali ata nasaya ato ti biyag na, tama nagtulong iti pamilya na. Kasmutlakan ka, anak ko. Ala, agar mo sartangarudan, Trina. Trina, alam na gito'y. Para kada kayo ko ni nanang mo. Anyaman dagitan aya, nakadadutit itod mo kada kami. Nagburas kami ngamin iti kalman kadagiti mulami. Naimbagla pang ramanan nyo mo't Agyaman akmar. Awan na nyaman na. Ay, hun gayam. Day off mo ita sana ya. Wan, apay aya? Awisin ka kumainton malam. Rumwarta man mat. Nabayagan day din na uding erurwarta. Ay, wan nga rod. Mar, pasensyakan ha. Kanayon kami ngamin abisi iti kalabas. Amumat nga iti kastoy at tiyempo kat ado ti guest me. Mawatak. Awan terong ba nga pagdanagap, Trina? Agyaman na, taman nakaawat tinagbalin akaayan-ayat ko. O sige, rumorta nga rod inton malam. Agyaman nakmanan. Umay kanto sa kunan inton malam. Orayin naktulatan dito'y balayo. Agyaman na, kasano na yung ado ti guest tayo ita Trina, my friend. Makabanugmatan niya. Wan nga rod. Kasta talaga. Sa bagay. Kat, napanam nga idikalman a day off tayo. Remor kami matakad ni Mar. Ay. Idikalman man laangan nga da oras ko para kang kwana. Muna yun, sana all. Amo, nagasat ka, taman nakaawat ni Mar. Nasabali laang, ay na, sigurado ang nagapos ko man. Awan maaramida, Kriyo. Masapol nga agpasensya, tatrabaho mati makagapo. Ay, kaano nga tamot aya alumungaw, ti panagbiag tayo. Ha? Apa na sa umday ta, friend? Kasano? Uray trabaho tayo at trabaho. Kastoy lata ti biag tayo. Awan pa'y nanamayan. Among friend, arapaap ko mo ti bumaknang. Jay, agnaed itinapintas abalay. Ada babaunan naken, bastante amin na kasapulak. Ay na friend, nangatuunay tarapap mo. Masapulabak ng tipakiasawaam no kasta. Wan nga rod. Pakasarakan nga taya. Huh? Hoy, friend, ang mga nanalipatan mo nga adan kaayat-ayat mo. Adan ni Mar itibiyag mo. Amok, friend. Ngam kaanon tupay ngay alumong aw tibiyag, no manalon manan ti pakiasawaak. Ala ka. No kasta? Saan mo akap-kap na kan ni Mar? Diya ka mo, friend. Basta, kayat ko ti bumaknang.
Good morning. At reservation ko dito Good morning, sir. Anya ka di anagan, sir? Roberto Ruiz. Mabit lang, sir, ha? Owen, sir. Ado'y titulbag ti Romeo. Thank you. And you are... Siyak ni Trina, sir. Welcome dito hotel. Thank you, Trina. Mamatak nga ag-enjoy kiti panagstay ko. Iti sumagmamanong aldaw dito Tatagayam na pintas ka nasingpat a receptionist. Thank you, sir. Okay, mapan ako niti silit ko. See you around, Trina. See you, sir. And thank you for staying with us. Trina, itay paapalpaliiwan ka. Kasla maitay tayo kay titangatang. Nakitam ka di si Mangpot a guest tayo itay? Ha? Asino? Kadno dyan matlalakay, tinakita ka si Mangpot. Grabe mo't day tan lakay nga ibagbagang. At pwesong matalakay. In fairness, nataer alakay. Makitam? Nadlaw mo mo't gayam. Nataeraan niya, oray nataanganan. Kan aglang-lang abak na. Ha? Aguray ka man, Trina. Kasla ta kahit maasawan. Oy, di mo ko na nakayawan ka iti dadya a guest tayo. Saan ka nagkamali, friend? Ha? Uray lakayan. Kasla nakataktak ng tilangana. Kan kasla grup-grupo nga artista. Saan aya? Well, saan ka nagbidot? Di ka umay. Ang mga numakadlaw ang nakayawan ka kang kuwana. Hay, dahito isang tisungbat dagiti arapaap ko kan karkararag ko, friend. Ala! Hoy, Trina! Ang mga nanalipatan mo niya adan ka ayan-ayat mo. Isa mabalin ka di? Hinay-hinay ka kumalaang, my friend! Balasang akpay, ngam adda kaayan ayat ko akalugarak matlaeng manang Emmy. Nasingpet kan nagagat ni Mar. Ngam gagangay la siguro iti may sa abalasang ti agarapa apmet, iti nasaliwanwan a panagbiag. Aklunak nga idi pay laeng, ambisyon kon ti bumaknang, ngam jak ammo no kasano. Aging ga idi ada na amamok a guest mi iti hotel a pagpapaayak. May sa negosyante ni Roberto, ngam adayo amas natataengan ngam siya. Gaputa na kayawan a kenkwana, kan amok nga isun ti sungbat ti ambisyon ko iti biag, nabiit anatin nagtrik na kenkwana, manang Emmy. Manak tayo manugot ka, iti panangawis ko kan ka iti dinner, Trina. Pakaidayawak ti panangimbitaryo kanyak, sir? Roberto kunamblatan. Di na kunawagan iti sir.
At adamariknak ti kinaadayo tinagbaetan ti edad ta. Saan to pa'y ang mailasin? Aglang lang nga ka ngamin nga ubing pay. Siguro, gaputan na baknang ka. Ado ti maaramid ti ada kwartana. Saan ka nagbindot iti dayta na kunam, Trina? Sa dino ti ayan ti pamilya. At aday iti malasiw taaw. Ngam kinapudno na. Nabayagan na nagsina kami ti asawak. At lamatan kadendena na iti abroad. Ay, kastagayam. Katda kayo ngay. Kumusta ti biyagyo ita? Well, daytoy. Agmay-maysak nga agbibiyag. Apay ang saan kayong agbirok matan iti kadwayo manan? Diyak pa'y ngamin nakasarak iti napudno a balasang. Daytay saan lang at ikinabaknang ko ti almanen na. Amom ka di Trina. Talaga nangangaw ni kasat. Ta dito'y pa'y ti pakakayawan manen tirik na. Ha? Iti damo pa'y lang apan nakakitakin ka. Nakayawan akon. Kat nakuna kadimtengan ti babae ang nabayagan asap sa pulag. Anya ti kayat mo asawan? Agayataken ka, Trina. Kat no aklunan nakasagana ak amang ipaaiken ka itinanam ay apa nagbiag. Amang ano, agkam mali kayo? No, saan, Trina? Napudno ak iti ibagbagak. Kat sapay la kumata damat ka imudingak di tapuso. Friend, sa dino tinapanan nyo ka ni Sir Roberto iti kalman? Inawis na kanangan iti may sa aklas a restaurant. Ay na, kasdigayam tirik na ti agbalin na baknang. Anya? One friend, kat aday bagakan ka. Amom, nagdaton kanyak ni Roberto. Ha? Nagdaton ka? Agure ka man, friend. Apay Roberto, akon ko namlatan kan kuana. Day tamot ti kayat na nga iyawag ko kan kuana. Amom, day to yung tinururay ko. Ti maadaan iti boyfriend abak nang. Apay, inaklon mon? Ala, kasano ni Mar? Nabayagan nga gayan ayat kayo saan aya? Wen, amok day ta. Diyak pa inaklon ni Roberto, friend. Ngam, inton sa marunong awisan na. Sorry laangan ni Mar. Tamo ka di namat lang maipaiti arapaap ko iti biyag. Trina, mangmangig mo ka di bagbagam. Mabalin ka di friend, di kag dardarasudos. Di mo pa'y amo tipod na kinatao ni Sir Roberto. Sigurado nga dan asawa day dyan niya. Nabayag ka nun ang nagsinada. Kat adan ka din na sigod nga asawa na iji abroad. Ha? Uray ti anak na at damot tan ijay. Ang uray pa'y. At panunot ka na imbag, friend. Tadyak kaya't nagbabawi kan to iti Odin na. Pasensya kan naladawak at dapay ngamin inaring Pasko ijay talon, Trina. Apay ka da pinayaban na? At ngamin napatag nga ibagakan ka, Mar. Anya day ta? Kasla nakaserseryoso ka matlaunay. Pakawanan nak, Mar. Ngam, agbrektan. Anya?
Trina, mabalin ka di. Di na ako manarabakan iti kasta. Sa anak amang rabrabak, Mar. Ha? Kaya't kunti makisinakan ka. Apay, adda ka tinaaramid ko. Adda di mo kinayat kanyak. Ibagam Trina, ta nakasagana ka mang baliw. Awan ti problema kan ka, Mar. Siyak ti ayan ti parikot. Di ka maawatan Trina. Saan ka nga ayatan, Mar? Adan sa bali nga ay ayatek. Anya? Kasta kalakana alipatom ti amin, maipapan ka data. Apay, nakasarak kan itinabak nang ang makaitid itinanam ay apanagbiag kang ka. Diyak ilibak, Mar. Nauma akon iti kinarigat. Kaya't kumutan tinanam ay abiyag. Kat amok ama ipaay kanyak dayta ni Roberto. Anyan da ito ngayon haramid mo kanyak Trina. Talaga alinamot na kanta ambisyon mo abumaknang. Sa bagay, amok ajak maipaikan ka day taakal kalikagumam. Kat sapay lak tasaan kantong agbabawi itinagbalin a desisyon mo. Amo ka saan to Apolos, Mar? Kat agyamanak iti pan nakaawat mo. Anya, nakiwindaswas kan ni Marco na Trina. Wala nang, adan sa bali ngay ayatek. May sabak nang anam na maag ang makaipaay amin at tartarigagayak itibiyang. Ay, nagalasan di kasta nga ramid mo, Trina. Apay, sigurado ka kadi iti da ita lalaki. Wala nang, taamok nga daamin kan kwa na asap sa pulak. Mapadasak tumuton ti agbyag anabak ng nanang. Maitad kunton ti amin akasapulan nyo. Ajak tartarigagayan da ita Trina. Kontento ako ni ti panagbyag ta. Sinayang mo ti kas ka ni Mar, anak ko. Amo ka maawatan nak. Tasan nakat nga rod ang maipaay ti biyag at tartarigagayak. Ay, kasla makitkita kon, akasla aktod doon niya iti sidong ni Roberto, nanang. Sapay ko ma, tasaan kantong agbabawi iti da ita nga inaramid mo, anak ko. Nariga ti agbalin nga ambisyosa, kaadwan na ti agbabawin tumatla iti udin Saan to Apolos, nanang? Kat no awisan nakamakidanan kan kwana, umanugot akon adagos. Jakman amo manang Emmy, takayarigak ti kaslaawan iti simbeng ti panunot na kadagidi akanito. Basta tilatan na kaipamaysaan ti atensyon ko, kat ti agbalinak adon niya iti dan na ni Roberto. Iso anak ko nakpayan kaninanang ko, ano bilang kidawan ni Roberto nga agdan na kamin, umanugot akon adagos. Gapo nga rod iti ambisyon ko, nakisina ak ni Mar, anagbalin akaayan ayat ko iti sumagmamanumat atawan. Talaga ajak maawatan ti bagik, tasipod na amamok ni Roberto, kalaat anagbaliw ti puloy ti angin. Nalabit agapo taim pagarup ko nga isun ti sungbat ti ambisyon ko nga agbalin abaknang. Awan nga rod ti impangag ko, nga ultimo ti mismo nga inak, kat inaklun ko ni Roberto.
nakadilatan? Itirwarti ka na yun na pagsarakan ta? Apay, Trina. Di ka kontento, di ka ito set up ta? Kanayon mo't nga kita ta, saan ka di? Kaano nga ipanakitibalay mo? Kaya't ko kumanti makidanakan ka. Diyakon kaya't ti maisinakan ka, Roberto. Sigurado ka iti dayta, Trina. Kaya't mo ti makidanakan niya. Amo masan ka amabalin nga ikalaysa, ta saan kami pa'y mo't alikal ang nagsinay ti asawa. Uray pay. Total, awan mo tandi ti Pilipinas. Di ikas na siya kung ti asawam. Sige. No dayta ti kayat mo. Agyaman na, Roberto. Talaga ti balay mo, Roberto. Talaga akas larena ti agbalin manan nga asawam. Nagadupay ti babaunan nyo. Sigudan da kita babaunan may ti asawak. Isong aging ka itakot at dadapay lang dito. No, ada ka sa pulang bilang ibagamlaan kadakwada. Anya? No kasta? Talaga akas lakdon niya dito pagtaengap? Wen, kaya't kung agresign ka niti trabahom, Trina, tagyan kalatan diti palay. No, kaya't mo terumuar nga agpasyar aramidam. Total, kanayon mo't nga awanak, taado ti as-asikaswag. Okay lang, Roberto. O sige, inton bigat matlaang, agresign na kon iti trabaho. Sigurado kayo di pa nag-resign mo niti trabaho? When friend, apay nagtrabaho akpay lang kat nagbak nang ni Roberto. Ipaay na amin na kasapulak. Ay na, nagkasat ka mo tin friend. Talagang inkabalay na ka ni Sir Roberto. Dahito yan tirugi ti arapaap kong agbiag abak ng friend. Bastante pa'y ti maititad ko kaninanang. Sapay lako matag na nayon day taan na pintas agasat adimtanggan ka, friend. Ay na, I'm happy for you. Adto'y ti abastuyo. Day, nagadumot day ta anak ko. Nakababain maut ka ni Roberto. Anya ko matipagba'inan nyo, nanang. Rumbang lang nga ipain na amin na kayat ko. Kat karaman kayo ditan. Adto'y ti kwartayo. Gatangan nyo no anyaman ti kurang itiintad ko kada kayo. Ay na, kasla sa anak amamati iti mapaspasama anak ko. Kunak tumot kada kayo asa anak ang nagbidot iti isusurot kun ka ni Roberto. Kas makita yung mat, ipapain na amin na kayat ko.
Kaslaak doon niya nga agbibiyag iti sidong na, nanang. Ay, kat ayan na ngay nga rud ita. Ada business trip na iji abroad, nanang. Dagiti laang babaunan ti kadwak ita iji balay na. Anak, sursurwom ti agimpod. Saan ka nagastos unay? Agingga nga da ititadkan ka ni Roberto. Agurnong ka para iti masakbayam. Sana na masapol, nanang. Ado ti kwarta ni Roberto. Sa anak to ang maawanan. Ay, madanaga na kiti kastangar aramidam, anak ko. Di kay kadiag dandanag. Agyaman kayo ket di ta simangbay iti biyag ko ni Roberto. Ita, natungpalan ti arapaap ko nga agbyag anabak nang. Ita ka lang asumangpot, Roberto. Kunak na mabit ka lang iti business trip mo di Singapore. Pasensya ka, Trina. Nagdiretso ang amin itayan dagita aginak. Tapinayaban na ti anak ko. Anya? Nagkita kayo iti sigod nga asawam? Wen, Trina. Napayag kaya mo na nagsina ti asawa kan ti kinadinan na iti Amerika. Iso a pinayaban nak ti anak ko. Taapay ka no? Kaya't na agsinublian kami iti inana. Bakit kan lakay kami kanon? Iso arumbang lang nga maisublin ti sigod alinangan mi akas agasawa. Anya? Sigurado ka saan ka nga imanugot. Tadaak matan akadandanam. Saan ka di? Lating itak, Trina. Nga may manugot hak iti kayat na anak ko. Ha? Imanugot hak nga agsinublian kami manan kan ni mami na. Anya? Kasano ako, Roberto? Di mo ibagang agsinatan. Pasensya ka, Trina. Ngam talaga akasta ti mapasamak. Total, nabayag mo't nagbibiyag ka kaslabak nang. Taintad ko mo't amin akinalikaguma. Ngam, Roberto. I'm sorry, Trina. Ang mariknak nga ipatpatid ko pa ilang tasawak. Pasensya kan, ngam masapol nga agsinatan, kat agsublikan di balayo. Taagawidan dito'y taaginak. Dayta, anjay bagbagakan, Katrina. Anya nga ita. Kas kalakakaasya pinagtalaw na iti balay na. Kat nagsubli kamutlaang iti naggapuam. Ti awanan ba inalaklakayan? Diyak lanam namaan nga aramidan na ti kastoy kanyak. Ay, siyempre anak ko. Uray balibaliktadam ti lubong. Agasaw adalatta. Kunaknog na nayo ng tikas di panagbiyak ko. Ngamsan matgayam. Kasano ak paitan? Sa pinag-resign na kiti trabaho. Awan pa'y urnong ko apulos. Mga barwanan ka, anak ko. Kabailam dayta. Basta ikatem ti kinaambisyosam. No kayat mo ti bubaknang, agsalukag ka. Saan anam na maam ti sabali a tao, amang ipaikan ka iti tartari gagayam a panagbiag. Pasensya kayo, nanang. No kumatadingagak kada kayo, idi. Saan ko man napasamak ti kastoy kanyak? Kumusta mat kaya man ni Mar? Dumawat ak iti pamakawan kan kwa na.
Amo kay ayatan nakpaila ang aging gaita. Ay, saan mo nanamnamaan nga agsublikan ka ni Martrina? Lepas ti kalaysada ken ni Rose idinapalabas alawas. Anya? Ni Rose? Ang kinaubingak tiing kalaysa ni Mar? Wen anak ko, nagasat ni Rose, takas ken ni Mar tinakikalaysaan na. Awan pa basulak, nanang. Siyak ba't lati nangaramid iti kastoy agasat ko? Agbabawi akman. Ngam naladawon ti amin. Ngam saan pa'y analadaw asimpaam ti biyag mo anak ko. Ubing ka pa ay, adu pa'y ti agururay ken ka napintas agasat. Kat agbalin ko maaleksyon di napasamak ken ka, Trina. Anya da ito eh. Imbitasyon para iti pangrabi? Naggapukan ni Ramon? Nagbayag ang nagpukaw? Sa ita? Agay-ayam para iti pangrabi? Anya ti kahit naparwaran. Agaslawan tinapasamak iti kalabas. Ama anak ko, amang ano. Ay, Amang ano anya, nanang? Nagyaman kami? Taka maudyanan na? Nalagip na kami matlaang? Amang ano nalipatan yun, nanang? No kasano ang nagrigat tayo, idi pinanawan na tayo. maawatan kayo anak ko. Nga maamangan no da ito yan tigundaway, anabayagan nga inururay tayo. Tapno niya, nanang. Tapno alilawan na tayo manan? Tapno pagay-ayaman naman ang tirik na tayo? No nabailan na tayo ang pinanawan iti, sigurado, maaramid nan tumanan, nanang. Anak ko, lakayan ti amayo. Saan tayo nga amo no aging gat kaano pa itibiyag na dito rabaw ti daga? Anya nga rati kahit mong aramidan, mi, nanang. Agpamarang kami anaragsak, taka maudyanan na. Nakalagip matlaang nga dagayang pamilya na a pinanawan na idi? Diyak ba't ibagbaga alipatan nyo amin na napasama anak ko? Nga maamangan numabalin adang ganyo tibanag na. Jack amo no kabalak dahi tangay bagbagayo, nanang. Uray siyak, nanang. Jack mo, no kabailak pa'y akasango day tao. Dino anak ko, sigurado ka kadi, adi mo kaya timapan iti ibagbaga ti amayo. Nanang, Jack kaya't timang namnama. Apay no ipaayan nyo mo ti amayo iti may sapay agundaway. Kasanon no saan mo't gama nagbaliw? Kasanon no kundi imbita kada tayo. Tanam na maan na abarang no malipatan tayo ti saam nga impay na kada tayo. Amok asaanan amapunas ti napalabas anak ko. Gamada da ito'y agundaway. Tapno agpili kayo. No kay kayat yung agtalinaan ti sakit amarikrik nayo. Wano pagturayan nyo ti panakaawat. Sana nalakalipatan ti naramid na, nanang. Nabayag a panawan alinipat na tayo a pamilyana. Siya kun ti agpakpakaasi anak ko. Ipaayan nyo kumamot ti gundaway ang makasarita na kayo. Uray maminsan laang. Uray italaang. Sana may karing agbalin nga ama da tao. Masakit ti amayo, anak ko. Anya ti amuyo. No da ito'y laangan tinabat-bati agundaway. Tapno makapagsasarita kayo. Saan tayo nga amo no aging gat kaano pa'y nga agpihag ti amayo? Nabilang mapan kami. Sana kaya't asawa na pinakawan min kadagiti nagbasulan na kada kami. Diyak mo, nanang. No api ang nagbiit mo ang pinakawan. Itilikudan dagiti saam nga impaay na kada kayo. Maawatan daktumot laang anak ko. Diyak lakayat nga agbabawi kayon to, itiudi na.
anyo ka ni Nanang Manong. Talagang ay pilit na mapantay tiyaw awis na dya tao. Mas daawak nga rod Manong. Kaslawan anyaman na ka ni Nanang ti inarami da dya at tao kada tayo. Nalipatan ka din ni Nanang tirigat na anang isakad iti panagbiag tayo. Manipod pinanawan na tayo ni Tatang. Maawata kitan no apay akadag iti kalabas. Kanayon nga ipalagip ni Nanang ti may papanken kwa na. Ang muklatan na nabayagan nga adak komunikasyon dadwa. Manong, Masakit ka no? Basta ti ko na ni Nanang. Itataadan rikrik naan na. Mapanunot na tayo. Naglaingan. ayan nga rutin sukat na idi ababae ka ni Nanang. Pinanawan na moten. Mabali na kasta. Narigat nga ro tatubngaran ni Nanang. Jakmat kaya ta panunutan ng awanin ti respeto taken kwa na. Day tangarod kat Manong. Anyarod. Mapanta. Kapilitan liya. Para ka ni Nanang. Ngam saan na kaya't asawon day ta, anapakawantan ni Tatang kadagiti nagbasulan na kada tayo. Tatayon dito eh. Ngam, kaslakayat kundi pumanaw. Anak ko. Manong, saan ko mamat? Anya saan? Di mo ka di marik na kas mapilpilitan talaeng liya. Agasam. Kilat na tangayaban tapno agpakaama kadata. Jack matamon o niya ti marikrik-nak Manong. Ngam adata dito yan. Sangwan kalaangan. Lia, Ino, anak ko. Ang amanak tayo may kayo. Uwan, Ramon. Naawis ko matlaang dagiti anak ta. Ibaga mo na niya ti kahit mo nga ibaga. Kalpasan na, pumanaw kami matladagos. Anak, tiyak nam namaan amaklundak adagos. Yung pagyamanak unay taanda kayo ita dito. Apaya pinaayaban na kami. Aputa kayat kayo amakadan na. Ora apagbitlaan, anak ko. Mabitlaan. Nagbayag apanawan apinanawan na kami. Alinipat na kami. Ita? Kaya't mo ti bumawi babaen iti may salaeng apang rabii? Anak ko, denggam kumapay ti ama. Amok asaan nga umdas na ito nga aramidak amang sulnit. Iti kinadagsan ti basol ko kada kayo. Iso akayat ko ti agkid daw iti pambakawan. Amok amarigatan kayo amang pakawan kanyak. No pa'y kasta. Kayat ko apadasan ng tagbabawi akto iti nakana iti udi na. Agkid daw kayo iti pambakawan kalpasan ti amin asakit nga impaay mo kada kami. Awan ti amom no anya arigat tinagdalanan mi, idi inabandona na kami. Di mo ammo, no kasano kami adim makkel nga agkabsat. Amok anak ko. Amok anarigat. Amok? Kasano? Awan kay ti poder mi. Di mo amo no anya arigat ti kinagubal ni Nanang tapno mabiyag na kamilangan ka ni ading ko. Dino, anak. Di naklapdan niya agsaw Nanang. Kaya't ko nga'y parupay ti dayto a tao. No kasano ti panagrigat tayo, kabayatan ti panagragragsak na iti sidong ti babainan. Ita, kaya't ko amang ngagan, no kasano nga'y palawag mo ti kinaawan mo iti poder mi iti naunday a panawen. Tiyak may rasunan day ta dino. Amok a nagbidutak. Kat saan nga umdas ti panagkidaw ko iti pamakawan kada kayo. Ngam kayat ko nga ornusan ti relasyon tayo asang kapamilya. No talaga kayat mo ti bumawi. Apay nga italag. Gaputan na gamakak adidak maaklon. Asaan da kun nga ibilang aparte ti piyakyaw. Katanya ko matinagdumaan dayta, iti dayto akan ito. Panagkunam ka di?
May sala nga pangrabi iti masapol tapno malitopam ti amin nga inaramid mo kada kami? Jak pampanunutan akas check-up it anak ko. Ngam kayat ko ti mga barwanan. Kasano? No saan mi akabailan ti mga barwanan akadwada ka? Maawatan kayo anak ko. Ngam oray anya pa'y ti agbalin apang gandang iyo. Adda aklaeng dito. Sa anak apumanaw. Nagtalinaad anatangkan ti puso kan riknami kan ni Manong Dino iti daydi agundaway manang Emi. Dimmakkel kami ngamin nga agkabsat asaan mi akaden na ti amami. Ni nanang tinabangunan mi ang nagsaksakripisyo para kada kami. Ngam ti pagsiddaawak manang, saan pulos aginura ni nanang ni tatang, uray no ti pagaamumi kat insukat na iti sabali a babae. Ado adaras nga ipalagip ni nanang kada kami ni tatang, ngam saan mi nga ingkan kano. Tagayam, isagsaganaan dan ti panagkikita mi iti may sa apang rabii nga inyawis ni tatang. Ididamo talaga nga agkadkad kami amapan, ngam napilit ni nanang, iso nga awan na aramidan mi. Ti panagsasango mi iti may sa apang rabii, naulit pa'y, idi inawis ni nanang ti amami amang rabii, ijay balay mi. Apay anak uli magtayo. Anya ko mata-expectarem, Leah. Nga agragsak tayo? Anak, Nanang, kaya't ko lang nga maamuan. Anya klase apang rabida ito eh. Tapno may pakita, kasla awan tinapasamak iti kalabas? Analipatan min ti amin? Apmok anarikat nga aklunan nyo ti panagsublik, anak ko. Naimbagtam mo, narigat a talaga. Manong, agkalma ka kumalaang. Agkalmaak? Apay, iso ayat tinagrigat nga agsapol iti kwarta tapno da pagbayad tayo di pagadalan idi? Iso ayat tinang taripato ko ni nanang kadagidi panawan ang masakit ti inata. Amok day tamanong. Ngam awanan ti maaramidan tayo may papan iti na palabas. Numabalin la ko ba nga isubli ti na palabas. Aramidak anak ko. Kat baliwak ti amin. Ngam saan mo na mabaliwan? Napasama kan. Gusto ko man Dino, anak ko. Saan na masapol nga agbalin akastoy da ito'y apan ang rabii tayo a pamilya. Maawatan ka Dino. Gamkin dawa nga ipaayan nak iti gundaway tapno maamam mo kayo manan. Maamam mo na kami? Apay? Amom no anya ti pag-aayat ko amakan? Amom no anya ti arapap ko? Ay, pasensya kan anak ko. Makitam? Awan ti amom. Dino, anak ko, gusto ko man, pangaasim. Amom nanang, no saan ka laararaaman? Saan ka sumango iti dayto apang rabi? Diyak ka sa pulan dayto apang rabi. Kandiyak ka sa pulan di may nga ama nga italaeng nga agpakita. Dino, anak ko. Nangamawanan ti maramidak. Ada dito yan. Katsi ka. Sapay la kumata maimas mo ti mangan kalpasan tinaunday a panawon adanda ni lamuten mintilwami nga agarubos iti pingping mi. Kapoy ti impaay mo asaam. Asakit tinakam.
Manong, mabalin ka ding agsarita ta. Anya pa'y kung pagsaritaan ta. Saan mo ta mabalin akastoy tayo latan nga agnanayon? Saan tayo ko maapaiturayan itigura? Saan la simple agura dayto Lia? Sakit dayto nga impanak iti tumpal biyag ko. Amom ka di? No namin ano adamag iti bagik no apay nga awan amata. No apay a pinanawan na tayo. Amok Manong, tauray siya. Damdamagak mat dayta iti bagik. Anya ti maganab tano kanayon apa iturayan ta itigura. Katanya ti kaya't mo mapasamak. Naaklunan ta kasla awan ti napasamak iti kalabas. Naawan ti nagbasulan na kada tayo. Masapo la padasan ta Manong. Uray na rigat. Amangan na nalipata mo Lia. Saan ada tayo ti pinmanaw? Iso ti pinmanaw. Pinili na asaan tayo nagbalin apas at tibiyag na. Ngam pagbababaw yan ng tinaaramid na Manong. Agbababawi? Ita? Talakayan? No kaano adandanin ipulang na tibiyag na? Pasensya kan Lia. Ngam jak kabala napakawanin latan. Jak mat ibagbaga nga itan Manong. Ngam ipaayam ko maitigundaway. Ipaayam itigundaway ti bagim asaan apa iturayan itigura. Tsaka mo Lia. Sapay la ko Manong. Tadi mo irikap ta pusom ama makawan. Lola? Lolo? Apekas lang naliday tayo ngagsasango. Saan man, apo? Naragsak tayo. Kasla saan kayo mo ta naragsak? Aga pa kayo kadi? Ha? Saan anak ko? Kasla nga minsan kayo ngagam mo, mami. Ha? Ngamin, nabayag kami asa na nagdadan na, boyet. Kung nangamin ni mami, di pamilya, saan nagsisina? Ang paisuday ta apok. Gabno maminsan. At dadagiti banag asaan tayo a kontrolado. Nga maapay, Lola. Kuha nga min apok. Jay. Ano maminsan ngamin, apo? Oray no napatagkan katimay sa atao. At nadagitin kong daway asaan amabalin ni agtalinaad ka itidanada. Ngam, kaya't ko kumanaragsak tayo kanayon. Kanagtutan na tayo a pamilya, Lolo. Pinaayaban kayo, anak ko. Tada kayat ko nga ipunno kada kayo, maipapan iti amayo. Anya manan day tananang. Anya manan ti ibagay tapno magunpod na ti pamakawan mi. Pakawanan dak anak ko. Jakin bagbaga da ito'y kada kayo. Kaputa jak kaya at amasakitan kayo. Ngamita, naskanlaan amaamuan yun ti kinakudno. Ha? Anya day tananang. Anya kinapudno? Idi impagaropyo nga inabandona na tayo ti amayo. Saan basta-basta pimanaw latan ti amayo, anak ko. Anya ti kayo asawan? Pinmanaw taadamas na patpatag kang kuana. Saan, anak? Pimanaw ti amayo. Tada nadagsan na sakit na. Saan na tayo nga insukat iti sabali a babae? Ha? Anya? Nanak? Adda sakit ti amayo a kanser. Kat naibaga ti doktor asaanan nga agbayag pa'y ti biag na.
Nagtalinaad ti amayo iti poder ti may sa akabsat na, nga iso tinang papaagas kan kuana. Diyak ka muna mamati akit ibagbagayo nanang. Napud na dayta. Saan ka di? Nga adda ko maarumbang nagtalinaad iti din na tayo nga oray masakit. Tapno may parik na ti panangipatag na kada tayo. Amok abindot ti desisyon ko anang panaw kada kayo, anak ko. Ngabin, Diyak idi kaya't amaamuan niyo nga at sakit ko. Tadyak kaya't agbalin apadagsen kada kayo. Kaya't yung asawan. Pimanaw kayo idi. Tadiyo kaya't amakita mi anakapoy kayo. Aklunag anak. Basol ko. Diyak impakpakaam mo kada kayo. Ngagkit-kita kami iti amayo. Kabayatan ti panagpapaagas na. Di na kaya tamaamuan nyo nga awan apulos ti maitulong na iti pamilya tayo. Iso nga ad-ad na idin ang nagbutang nga agsubli iti dan na tayo. Taam mo na adi yun maaklunpay. Nanak. Nang mas nasaksakit kada kami di makkel kami asaan da ka akadan na tatang. At inaimula iti panunot mi. Kat insukat na kami iti sabali a babae. Pakawanan dak. Ngam ad-ad akinay kayat kun nga agtalinaad ti kas taabanag iti kapanunutan niyo. Ngam ti pulos nga awan ti maitulong ko. Tapno maipaay ko ti pagkasapulan niyo a pamilyak. Isumat lagaya managpukaw kayo akaslasok. Pinanawan na kami. Tapno matay kayong agmaymaysa. Saan kayo akayat apanawan, anak ko? Gamjak kaya't amakita yo ti panagrigrigat ko. Nang tatang, urayan niya ti mapaspasamak. Amada kayo latta. Amok day talia. Yung nalapit, agapo tanakapsotak. Analaka ka maupay. Isungan na pinilik ti madayo. Mapakawandak ka di pa'y, anak ko. Diyan mo. Ngam padasak. Kaya ko apadasan, tatang. Nama, aday jay gayam ti makagapo, iso a pinanawan na kami ni tatang manang Nagsaksakit tina kami kankwana, taim pagarup mi no insukat na kami iti sabali a babae. Ngambidot gayam tinaimula iti panunot mi. Iso matlagayam asaan mi apulos a nakita agimura kankwana ni nana. Di nagayam kayat a makita mi nga adda iti kasjay a kasasaat. Isumat lagayam akalaat a nagparang kada kami. Taididim mi karmanan ti sakit na. Nagramaraman ti cancer iti bagina. Kat nakaninganan ti biyag ti aman.
Awanan da ko ba, iti panagilibad ko kada kayo anak ko. Nanang, Awan basol yun, nanang. Inaramid yun laang ti Romburn. kat pakawanan da kami matkumananang. No ginura mi iti kastaunay ni tata. Nakaro ka din at talaga ti sakit ni tatang, nana. Anya ti talaga kasasaad na. Nakaroon anak. Adantaning tibiyag na. Iso nga uray agkad-kad tirik na nga agpakita kada kayo. Tamabutan nga makita na tibura ka nagiti matayo. Ingkarigatan na. Inaklon na amin ang nasasakit asarita nga impaayo kan ko ana. Pasensya kay nanang. Saan mi amin nga amuna niya ti pudno? Itahataam mo yun anak ko. Kidaw ka pakawanan niyo kumanti amayo. Marigrigatan una yan. Agpampamarang lang nga mayatirik na na. Ngamiti kaunggan na. Kasladinan kabailan. Nanang, kaya't mi makasarita ni tatak. Wen anak ko. Amo ka ti pamakawan niyo laangan tururayan na. Anya ti kaya asawan nanang? Ayan ni tatak. Anda iti ospital ti amayo. Anak ko. Anya? Agyaban na, taimay kayo, anak ko. Tsak namnamaan na ito. Tatang, Tatang, kaya't nakapayama ka dun na itinabayag. kas tamat, ikalkalik kagumak, anak ko. Nga na kumapay, at itong nga oras, apa nagtatanda tayo. Hindi pa'y kumangamin nga imbagam kadakwada ti kinapundo. Kuma, yung nagamakat, nagbutangak ang maamuan yung awanan oras. Tapno ilintag po, dagiti nagpintuta. Nabayag ko nga inuray dahito agundaway tatang. Timang nagakti pa nagpalawag yun. Tatang, ada ka di pa'y maaramidan tayo tapno agimbag ka pa'y. Awanan, anak ko. Naaklon konti abit. Gamsakbay nga'y pulang ko timbiyang ko. Kaya't ko amamuan niyo nga ipatpatag kayo unay-unay. Ipatpatag na kayo matatang. Pakawanan na kami kadakitag kakasakitan na isawang mikan-kan. Napakawanda kan tatang. Ang kiyaman na anak ko. Tiyak ninamnama amang nagakpay na itakada kayo. Nagado at tawan tinasayang. Uray apagpiitlaan. Kaya't kayo ang makatanda. Tatang, ada pa'y namnama. Lumaban tayo. Huwag tatang, lumaban ka. Ada kami lang dito eh. Tiyak amo, no kabaalak pa eh, anak ko. Yung narang sakak. Amo, asaanak, tagmay-maysa. Saan ka nga agmay-may sa tatang? Pamilya na kami. Kat kabayatan nga dapay oras. Kaya't may amarik nam. No kasano ka kapatag ka na kami. Ipatpatag kayo unay. Iti ka ano ba?
Saan anapukaw na ita? Agyaman na. Kainik kanta. Itimay kanto akong taway. Manong Dino, agyaman nak. Anya ti pagyamanam liya. Ading. Gapo tamarik nakalimok na nga ti pusom para iti amata. Ah? Di ka makapaglibak kanyak, Manong Dino. Agkabsat ta, kat kabisado kan. Amok, marikrik-nak. Nabaliwanan anamin pinsan ti panirigam, maipapan iti amata. Ading. Saan na ta pinadakkel ni nanang? Tak nagbalin ama naging babukod. Manong Dino, Aklo nga ididamo. Talaga ajak kayat apakawanan ta amata. Gapoy ti panangabando na nakatatayo. Ngambayat a bumaybayag, ti panagdeden na tayo. Ininot ang nagbaliw teriknak. Para iti amata. Tisigod ang nagbalay agura iti kaunggak. Marik na kanapunasan anamin pinsan. agyaman nak no kasta Manong Dino. Agyaman nak. Awan terong ba nga pagyaman na mading ko. Disnudo tirik na kanang yatnag iti pamakawan ko para iti amata. Awan tinang impluensya kanyak. Awan na pulos adik. Manong, Tinasayat. Agsublitan iti silid ni tatang dito ospital. O may kana, ading ko. tatang, aginana ka pa'y Saan ka pala ang agsasao? Amano makapadakas kan ka. Adda kami laang dito'y abay mo. Agyaman anak ko. Hindi mo panunutan tinapalabas tatang. Tinapatag. Adda kami itay tisibay mo. Saan ka gagbay may sa Ramon? Itiuray ka anuman. Saan da ka tinalikudan? Italang anarik nakmanan ti kastoy kinaragsak ti kinatalina ay direk na. Tatang, saan ka kumanghagsaw iti kasta? Lumaban ka para kada kami. Wan tatang. Kasapulan da kaunay. Oray, anya ti papasamak nag-agipan yo akanayon patag kayo. Tatang, sumbag. Ramon! Saan? Di na kami panawan. Ramon! Ramon pangasim! Hindi na kami kumapay panawan! Patag na kaunay tatang. Awan! Nagdag! Kaya nawan na tayo ni tatang yun! Tibiyag ti tunggal maysa kadatayaw.
Naitabo nun ni Caleb, anak ko. Agawit tayo matan. Diyan kaya tapanawan di anak ko, nanang. Awanan ti apo ko, kanak ko. Ambok ang arikat nga klunan. Ngam nalabit nga agpatinggalangan kita tibig nga. Apay akas ni nanang. Apay nga isupay tinataan. Iti sakit, iti puso. Awan mo ti amo nga nadagsa na basol ko. Tapno mapasamag ti kastoy iti anak ko. Aklunam as ipupuso tinapasamak, anak ko. Taawanan ti maaramidan tayo. Ti anak ko. Awanan ni Caleb. Mangantayon bakit? Sana may mabisin. Iti agsapa di ka penangan. Jack nga rin marik na tibisin ko. Pangasim kumamat bakit? Di mo kumamat baybay anti salon at mo. Kasano aklahanin nga agsakit ka mat. Caleb, anak ko. Pangasim bakit? Mangan ka kumamat ten. Di mo ngamin maawatan tirik na kas may sangay na. Maawatan ka bakit? Amok naging gayta. Kat di mo pa'y lamaaklon tinapasama kiti anak ta. Kastakot lang. Ngamkas kanayon ko nga ibaga. Kan ibaga dananang kantatan. Agbalinta na tibker. Tawan daduma maramidan tayo. No iti mga klon iti napasama kiti anak ta. Kumusta tirik na, manak ko? Feli, saan kumamot kasta, anak ko? Sumumbat ka kumamot. Ay gayam, nagluto ak iti paboritom aban anak yo. Apay ngay, kitkitaan nakmatlatan akasta. Agsao ka mata, anak ko. Ay, Feli! Ay, Pili! Ay, lakay! Umay ka dito, yagawam! Ano tinapasama ka? Jakam o, kalaat matlatan anatalim o daw ti anak ta. Alam, magkatam ta itaray tayo di ospital! Pasensya kayo no italaang anak ka umayak dito ospital. Adda ngamin insambot mi iti trabaho. Maawatan mi, anak ko. Awan matkit di kidakas anapasama kiti asawam. Anyati ko na ti Doktor Nanang. Awan pagdanagam. Awan sakit ni Feli. Kinapudno na. Agdadagsan. No kasta? Masikogam ni Feli? Uy, anak ko. Uray isaw, di na mo ang masikog. Di yo pa'y ngarod nakasarita, Nanang. Si kanto ti mangibagaken kwa na inton makariing. Ano tara kami dito ospital? Intaray da ka dito eh. Tanatalimu daw ka kano ko na ni Nanang. Oh, anyati kahit makanen, bakit? Masapol amangan ka kadagiti nasusustansya amakan. Tapno na salon at kayo, iti agbaling tong anak ta. Ha? Anyat ko na, Marlon? Sikog mo ti may kadwa nga anak ta, bakit? Anya? Iso amanipod ita. Di mo liwayan ti mangan, ha? Aywanam ti salon at mo. Agalas 12 matgaya man. Anya ti kaya tiyo asidaan, nanang, tatang. No anya ti adda dita. Isulatan ti iluto, manak ko. Sigurado ka, nanang? Wen. Si Kangay tatang, amangan no damot kayat mo asidaan. Agluto ka manan iti special time.
Nuan dapay nabati a karnit baboy iti ref ah. Ay, sige. Sinigang ababoy latangaro dan. Mapana ko niti kusina. Ayaban kay tulatan, into nakaluto akon. Sige anak ko. Ay na, bakit? Dakil tinagbaliwan ti anak ta. Wen narod lakay. Sipod na amuan na masikog. Aramiden na mutin dagiti sigod ngar aramiden na ide. Uwan nga ron, bakit? Kat ado pa yan, tikan kanan na ita. Nanang, kitaam ti anak ko. Karupro pa unay day di manong na. Wen nga ron. Agpadada iti agum ken mata. Sayang nanang. Ay na anak ko. Di mon panunutin ni Caleb. Addan ijay heaven. Addan anghel kayo. Isuuti mang bambantay kada kayo. Abangan og balin ka man nga emosyonal dita. Diyak la malapdan ti agladingit. Tunggal malaglagip ko ti naunang anak ni kan ni Marlon, nanang. Naipas ngay kun ti may kadwa nga anak ni. Nga maging kay ta. Masaksakit anak lata. Diyak ilibak. Mailiwak lata kan ni Caleb, nanang. Pudno day ta anak ko. Ta saan tayo mat alinipat. Tupay kas jay tinapasamak. Talagaan narigat ti ag-move on, no anak ti pagsasaritaan. Ngamtay kan ayon ko nga ibaga. Agbalin ka anatib ka, anak ko. Ayan dagiti aginak, tatang. Kasi ti sigod nga aramiden da anak ko. At dadamanin ijay nakitabunan ni Caleb. Wen, at ginatang da sabong kan kandila. Para kano kan kuana. Kailiw man siguro ti asawa mi ni Caleb. Isumat ti sang kaibagana. Anya nga oras sa pimanaw datatang. Itay alas 12 pay ah. Amangan no mayat manan ti saritaan da kan nanang yaw. Sapay intugot da ni baby. Ay, amuda kano ti kabsat na. Diyak mababalak ti asawam. Talaga adakkel ti epekto, ti ipupusay ti inauna nga anak yaw. Anya nga oras ti out mo inton Sabado, lakay? Apay ka di bakit? First birthday ti may kadwa nga anak ta inton Sabado. Adda ka di planon? Agluto akto iti pagsasangwan tayo. Uwi na eh. Sige, tagumatang akmat iti kay. Damanang lay ka kan tatang. Makaumay da nga ta? I-text ko ni Manang Laika, noon niya ti makunana. O sige man nga rod. Tapno amo tayo no makaumay da. Asikaswam man pa'y ti apo ko talakay. Anyat aramidam. Ay katulungak ti anak ta. Adumot gayam ti ginatang da mailuto para iti kasangay ti apo ko ta. Ay katuan ah. Tulungam ida. Tapno na BB-8. Humaysamat na balayan guryaw. Wen, umaid ka no. Kaya't da makita ti apo ko tayo. Ala, mutoy nga roden ti apo ko ta. Kita amangan mat no makaturog ka nga agay aywan. Ay na, relax ka lang ka, di ba kahit? Mapan kayo laangan iti silid da, ta ikabil mo iti krib na. Ay katuan ah. Ala po, intan ijay silid. Happy birthday, Aliyah Apok! Come to Lolo! Nay, apay ngay? Kabutang naksamot ti Apok. Saan lang nga nairuam kada kayo, tatang?
Italang manin na nakita na ti gwapo nga apong na. Ada kayo kaya ng tatang. Anya kayo tinagluganan nyo? Kasangsangpet mila ang fele. Pinaramat mi ti motor ni Manang yaw. Oh, kumusta ka mutain? Nasaya at latamot tatang. Di ka mat siguro naglidlidayan niya. Saan amaliklikan no daduma tatang? Mayat ti family picture yo anay sabit iti diding At darupa ni Caleb. Impaidit mi dayta, tatang. Isulaang mo ti amok apamuspusan. Tapno makompleto kami nga upat. Uray iti ladawan laang tatang. Ayun mayat dayta. Mala, ituloy ulat ta ti agbalinan na tibker. Di yung matliwayan ti agkararag iti Diyos.